میشود هر روز من آغاز با نام وطن چون که با نام وطن باشد آغاز من. در فضای آرام آسوده مهمان عزیز قرار داریم. مهمان عزیز شما را در این تالار برپاهای یکسرای و در این چورابینی خوش آمدید میگویم. استقلال فراهم آورد که سینمای تاجیک شهرت جهانی خود را کسب نماید. ولی امروز با هم جمع آمدن ما در این چورابینی به خاطر رونق بخشیدن رشد ساحه سینمای تاجیک می باشد. بار دیگر حضور شما را در این تالار و در این چورابینی خوش آمدید میگویم. این حال مهمان ما در اینجا حضور دارند علیشیر روشنوف و شیرین سفرова. شما را خوش آمدید میگویم برای این تالار یکسرای و در این برنامه شرکت ورزیدین. برای فیلم مشکل زندگی چی گفتنی داره؟ درباره فیلم مشکل زندگی چی گفتنی؟ امیدوارم که فیلمی نصب شده گیاه مخلص خود شالکای پیدا کرده گیاه و این روزی جایزه سپاری کرده اکمال خداوند قوتش بده. امیدوارم که هم خیلی بچه های جوان رنگ اکمال پیدا شما بسیارتر رمی برای پیشرفت صنعت تاجیک سهمی خودشونه گذارن. در سایت های اجتماعی نوار دیدیم که با همراه اکمال جمعیف بودید. در کدام فیلم بند بودید؟ راست میگین در روزای نزدیک هم خیلی ویو شیدک ویدیومون هم هر کس پرتاف یا فیلمی نو با نوار گرفتگیم نامش علیشیر و شیرین. در اصل میگن که فرهاد و شیرین که نه خیلی نیست. برای چی علیشیر و شیرین بدنش در میکنم ما خواستیم که همه اکتیورها با نام خودشون بازی کنن. برایم خانم می دختر شیرین بدای نام ما علیشیر. شما با همراه اکمال جمعیف در یکم فیلمی هست که شما رو بازیده؟ نه قطعی اکمال ما خیلی شد همکاریمونه یکم بار در کینوی گروزه ها بازی کردیم. در جمع هم شیفشون بودم که تیپا خوب زدم با این با اون اکمالا خیلی برام یاد تازه در واسطه بود دائما سخت بود. نه همونجا شناس شده بودیم. همکاری با اکمال جمعیف قناعتمند هستید یا نه؟ خیلی که چی بگم ادبی کده کنیش نه. او بچه ایسازه ولی یکم برپل من ندازیده یکم چی بگم نشده باید با. مخلصان شما این فیلم را انتظار شوند یا نه؟ کنیش نه خدا خواسته باشد انتظار شوین البته کنیش نه انتظار شوین خدا خواسته باشد شاید که تا این ماهی آخر فوریه کینومون بروریم که مقصد اصلی ما هرچی تیزتره با خداوند خودش هرچی ما خواستیم وای نمیشد هر چیزی خداوند خواست همون میشد ان شاء الله که تو فیلم مهمانی ناخوانده سزون 4 میبره یا نه؟ شما بسیار انتظار هستن. فیلم مهمون ناخوانده که پروسش خودم در محفوله میگم هرچی تیزتر بروریم ما نکیم چخه بگم موز یخیل بچه های دختر نوزک شدگیان کرفر نوزنست چون در عثمان دیگه ای کار دارم ای وقت ندارم خیلی خیلی گفتیم شما هم که وقت نداشته باشین ما هم وقت نداریم ایدیم یک کاری دیگه منشدیم نکیم در نقشه هست انشالله خدا خواهد شاید همین سال ای سال دیگه میکنیم. تشکر زیاد. شیرین بانو شما میگفتید که باری یکم است که شما در این فیلم نقش بازیدید. باری یکم است. شما از این همکاری ها خوشحال هستید یا نه؟ برای کارگرای نقش بودن بین ما یکم نفهمی نشده بین هم کارا بچه های خوب بودن همش. همه شما بهترین. در نقش ها بازیدن در فیلم ها یکم مشکلی رو برای شدگی هسته؟ با یکم مشکلی؟ باری یکم رو دشوار بوده و دستگیری اکمال جمعیف علیشیر روشنوف بازی کردیم. بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم برای این برنامه که شما وقت خدا دریغ نداشته با اینجا حضور داده. خوشبخت باشین رحمت شما دم که ما را تکلیف کردید. این حال مهمان نوبتی خود را دعوت میکنیم علی جان زین‌الدین متخلص کوچکر. شما را خوش آمدید میگویم. تشکر زیاد. ما که وقتی خدا دریغ نداشته تکلیف ما را پذیرفتید. تشکر زیاد. شما میگفتید که بعضی خبرهای به گوش ما رسید که در این فیلم مشکل زندگی ایده شما نمیشد ممکن که با نوار نمیرفتم این فیلم. نکی راست وقتی که من مشکل زندگی را پیش اکمال آوردم یعنی که رژیسور جوان
گفتم که امیرا باید ما کینو بکنم بعد گفت که مایل میکنیم بعد خیلی ایده را دیدن تماشا کردن چیکردیم وقتی بعد همین کینو در افی رفت بعد بسیاریان نویستن که این دیم قسم شنا میبرین با ما دیم قسم اکمال از دادم گفتم که اکمال یا دیم قسم پرسیدن بعضی برادرای بودن که چانس میکی در کره ما اسپانسری میکنیم شما امیرا دیم شو برین این اکمال هدا اوجه تو هفدهم شنا نویسته بوده ما داریم دوریم یکی ها ایده ما خیلی دوامش یعنی که ایدیم سریعش تو هفدهمش اکمال خودش نویسه یعنی که یکم ایده کوچکار بد میاد قرصک شو برای چی در این فیلم نام خودتون رو مونده یعنی که علی جان برای که رژیسور چیزی که بگه باید همو را بکنی وقتی که میگفت که تو باید کوچکار بازی کنی من کوچکار بازی میکنم وقتی که گفت که تو باید خیلی بازی کنی یعنی که رولی جدی را بازی کردیم یعنی که در این فیلم حجب نگار و دراما بازی کردیم اوه میگفتید که همین فیلم با چی مشکلی ها رو برو شده در همین رولی که بازی کردم یعنی که رولی جدی را وقتی که من همین رولا بازی کردم ما باوری نداشتم که ما را قبول میکنن در همین رول جدی ما فقط همین خندیده خیلی بازی کردیم وقتی که همین رولا دادم ما بسیار عذاب کشیدیم که دشواره خیلی که آدمی که در فقط در حج وقتی که یک رولی میتونه که باید سریوز نباشی خیلی کم قیم بده نکی خیلی با دستگیری اکمال بسیار در این رولا هم بازی کردیم ایداسمون عمر بگیم در میشوم در وقت نوار گرفتن فیلم یگان لحظه های ناگوار بودن یا نه؟ خیلی بسیار شدگه در کینو وقتی که سیونکا سر میشیدد اما فقط اکمال میگفتم در اینجا نومی اکمال رجب ما همین گاب میزدم همین وقتی رفته سه با ما رجب گفته گاب میزدم اکمال میگفتم بعد همین اپراتور حس میکرد که ای بچه آخی رجب باید بگوید تو اکمال اخما قطعی جنگ میشنم که اخما رجب گفتم وقتی نوار هم میموندن که در حقیقت هم اونجا اکمال گفتیسم باید خیلی بسیار شده برای که نام ایواز کردن خیلی لقیم بوده به حد فیلم گذشت مقصد که مردم تماشاش کردن با دستگیری برادرو با دستگیری اپراتورای سوراب جان گروپ یعنی که استودیوی علیشیر مدیا بسیار همکاری داشتن با اکمل جمعه فضل رحمت برای برادرایی که ما را دستگیری کردن تا حاضر دستگیری کردن با سیامکا کردن فضل رحمت با گروپ علیشیر مدیا با همراهی اکمل جمعه بوری اول است که شما فیلم نه با همراه اکمل جمعه ما باری اول نیست فیلمی گریزه ها فیلمی بسیار فیلمو دما اشتراک کردیم با دستگیری اکمل در فیلمو فایرات کردیم کلیپ یا بگیم به حساب با همراه اکمل جمعه کار کردن دشوار است یا که نه اگه خاطر اکمل خود را چگونه اسم میکنه کجا آزاد اسم میکنه برای که اکمل میگه که خیلی که خطون میفوره همون خیلی گپ زنین مثلا که در اونجا سخنان ادبی را استفاده نمیبرین مثلا که خیلی که خودت گپ میزنن خیلی گپ زن انمیش مودا آسان‌تر میغلطه وقتی که اکمل میگه که نمیگه که تو باید ادبی گپ میزدی نه که تو باید خیلی گپ زدی نه که اونجا باید کوچکار است که گپ میزد خیلی با اکمل کم تا روز کدگه اونجا روز کی گپ زدی خیلی گپ زدی خیلی گپ زدی بار دیگه شما را خوش آمدید میگم در این برنامه مرحمت تشکر زیاد مهمون نوبتی رو دعوت میکنیم سلیمان تبرک مرحبا در این فیلم نقش رئیسی رو بازیده این با شما مشکل بود یا نه؟ اصلا من فکر میکنم که برای هنرمند اصلی وقتی که نقش کارگردان فیلم پیشنهاد میکنن باید مشکل نباشه چون که هنرمند پیش ای نقش بازی کردن سینری را میبینه مثلا سینری خطی آشنا میشه و بعدا نقش بازی میکنه برای شخصا برای من مشکل نبود باری اول است که با همراه اکمل جمعه در این فیلم همکاری کردیم بله یکمین فیلمی که ما با دیگر همکاری کردیم و در یک فیلم با دیگر نقش بازی کردیم همین فیلمی مشکل زندگی بود که 17 قسم رو در بر میگیریم بله لحظه هایی بودن که اینکه لحظه هایی که در مشکل بودن در نقش بازیدن مشکلی ها بودن؟ لحظه های مشکلی همون لحظه های همون 17 سریعش بود که وقتی که در اونجا باید مقصد که ما را صبحان میپروند همونجا کم ترک مشکل بود همون چند فیلمی هسته که شما نکی نقش میبرید؟ در همون یک 15 یا 16 تا 16 فیلم است که شما نقش بازیدید بله هستن یگان
филме ки шумо муваффақ шуда бошед? рости ман то ҳол дар ягон филм мақсад ки ҳамон чӣ хел гӯям, яъне ҳамон роҳати худ ман надидам. ман мехоҳам ки масалан ки ягон филмое бошад ки дар оянда филмои калон, яъне филмои васеъ ки ман вақте ки нақш меофарам, нақш бозӣ мекунам, баъди тамошои филм мақсад ки лаззат барам аз нақши бозӣ кардаи. бо ҳамроҳи Акмал Ҷумаев бори аввал аст ки шумо ҳамкорӣ доред? не мо хеле чиз ки бо якдигар ҳамкорӣ мекунем ва Акмал Ҷумаев бисёр коргардони хуб ҳастанд ки мақсад бо ҳамроҳи Акмал Ҷумаев ҳамкорӣ кардан бисёр яъне осон аст ва бисёр инсони хуб ҳастанд ки дар бисёр ҳолатҳо мақсад ки ҳам дастгирӣ мекунанд, ҳам коргардони хуб ҳастанд ки нақша вақте ки мисол ҳунарманд бозӣ карда натавонад дубора мақсад ки як тарзе мефаҳмонад ки ҳунарманд мақсад ки мақсади Акмала мефаҳмад ки чӣ мақсад дора ва ба ҳамон ҳолат мақсад ки бозӣ мекунад. ташаккури зиёд шуморо хушомадед мегӯем. саломат бошед. меҳмони навбатии худро даъват мекунем. Субҳон Тоиров. вақти худро дариқ надошта ба ин барнома ҳозир шудед. шумо мегуфтед ки дар куҷо вақте ки шуморо мешиносанд муносибат ба шумо чӣ гуна аст, яъне ки мардум ба шумо чӣ таваҷҷӯҳ мекунанд, чӣ хел таваҷҷӯҳ мекунанд? хуб мардум манфӣ бисёриҳо мебинанд, масалан таъриф мекунанд, не ки мака комментариҳои бада, суханҳои бада фақат дар комментариҳо дидагим, хондагим. А так дар берун мардум мисли мухлисон, мисли ами чӣ хел бигӯм, мухлисо ман дӯст медорам, ҳурмат мекунанд. Ягон гапи ноҷо гуфтагӣ нестан. ман ҳозира ростига дар филми мушкилии зиндагӣ роли бадро бозидед. бо кадом мушкилӣ рӯбарӯ шудед? хуб рости гап ман ба ягон мушкилӣ дар ин филм дучор нашидам. барои ман бовар кунед осонтарин нақш буд ҳамин филмда осонтарин нақш дар роли бад буд. чӣ гуна шуд ки шуморо дар ҳамин нақш даъват карданд? хуб хая ки ин филм мушкили зиндагӣ асосан як серия будак. баъде ки зимистон буд, вақте ки якум серияро гирифтем, хай баъд талабгоро, мухлисо гуфтанд ки дуюм қисма бирои ба ҳамин та боло рафтан гирифт. ман аввал худам рости гап намедонистам ки асосан роли ма одами бад мешава. хай ба ҳам хаки бозӣ кардам. اگر که میفهمیدی که همین کیلو تا 17 سال سیوکا میشه رولی بعد قبول میکردی یا نه؟ роли бада қабул мекардам, барое ки мухлисо амира хостанд, мухлисо талаб карданд, амира хостанд, гарчанде ки ҳақоратҳои безеб мекарданд, дастномаҳои безеб мекарданд, мо ҳамиёро нигоҳ накарда ман фақат ҳаракат кардам ва бале боз бинед ки ин филм яке аз беҳтарин филмҳои тоҷик аст. баъд аз филм навор гирифтан мардум бо шумо чӣ хел таваҷҷӯҳ мекунанд? хая ки ҳастанд як хелас ки бо нигоҳи хуб мегӯянд ки киноро хуб бозӣ кардан, киноро мефаҳманд. як хел бо дигарош масалан киноро ай ҳаёт фарқият намекунанд. барои хая ки мешава баъзеш суханҳои ноҷо мега, баъзеш гапҳои хуб мега. ин барои ман муҳим нестай. барои ман муҳим инае ки ман бояд таланти худма бояд дар мардум нишон бидиҳам. бори аввал аст ки шумо дар ҳамаи нақшҳои ки бад кор кардед? рости гап бале, бори аввал дар нақши бад дар филми мушкилии зиндагӣ бозӣ кардам. не ки ман гуфтастам ки ман намедонистам ин нақши бадай баъдан ба оста зина ба зина ҳамин нақш ососа бад шидак, одами бада. яъне ки бо ҳамроҳи Акмал Ҷумаев бори аввал аст ки шумо ҳамкорӣ доред? не, бори аввал ҳамкорӣ надорам. ман хеле шидқати Акмал Ҷумаев ҳамкорӣ мекунам. инсони беҳтаринай дар ҳама вақт чизе гуфтагим хизматома кардагиай, дастгирӣ кардагиай, ман беҳтарин инсонай. хуб хай мо ҳам дар хизмат шем, чӣ хеле хизматҳои моро буд мекунад бародари азиз, мо ҳам дар хизмати ҳамин дӯсти азиз мешем. айни ҳол даъват мекунем Самандар Ибодов. шуморо хушомадед
آمدید میگیم سلام که وقت رو برای نداشته تقریبا ما رو پذیرفته. سلامت باشین. باری اول است که شما در فیلم نقش آفریدید. فیلمی خیلی کلام باشه بله. یکم بار است. یعنی که شما در وقت نقش آفریدن با یگان مشکلی ها رو برو شدید یا نه؟ خیلی بعضی مشکلی بود که نه اونقدر مشکل تر لیکن ما کوشش کردیم که برطرف کنیم. با همراه اکمال جمعیف باری اول است که شما همکاری دارید؟ نه قریب همون وقتی که ما با صنعت آمدیم همون وقت ما شناسایی داریم همکاری داریم. و شما گفتید که یک بار یکم است که شما در فیلم نقش می آفرید. با همراه اکمال جمعیف کار کردن دشوار است یا که نه؟ یعنی که دستگیری میکنن؟ استاد اکمال جمعیف بسیار آسان است برای اونکه تا چقدر نزدیکی بودن با صنعت یا که با فیلم اشتراک کردن رو با ما میآموزد میفهمونه. دستگیری میکنن؟ بله با چه درجه مثال نزدیک بودن شما رو میفهمونه. مهمان نوبتی خود را دعوت میکنیم یارو حسن. سلام بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم که وقتی خود دریغ نداشته سخن ما را پذیرفته به این برنامه حاضر شده. در این فیلم مشکلی زندگی کی شما را دعوت کرد؟ من روزیگه 9 سال باز در خطای دانشجو بودم. پس از ختم دانشجویم به تاجیکستان برگشتم که دوست من اکمال با من زنگ زد که من میخوام که در فیلم من نقش مفتش رو اجرا کنید. من خیلی روزیگه حیرت‌آور بودم که در این نقش من رول بازی کردن میتونم یا نمیتونم. برای اینکه من یکم بار در نقش اون من در کینو رول بازی کردم. بار اول بود. برای من خیلی دشوار بود. با چگونه مشکلیات دچار شدید؟ مشکلی آن است که مثال در وقت سیانکای فیلم من بسیار در اکران کامera نگاه میکردم برای اینکه چی نداشتم. پرکتیک من تالنتی اکتوری که نداشتم با من خیلی دشوار بود. باری اول است که یکم فیلمی که شما نقش آفریدید اینکه مشکلی زندگی است. درست برای اینکه در یک نقش اودی که چند سکوند است من قریب 50 دوبله میگرفتم خیلی دشواری میکشیدم. با همراه اکمال جمعیف این کار کردن دشوار است یا نه؟ نه اکمال جمعیف این دوست دیرینه من است. انسان صمیمی است؟ بله ما دیگر رو خوب میفهمیم. با همون خاطر دل ازت که من در فیلم مشکلی زندگی اشتراک کنم. میخوام که در آینده کارهایش کامیابی ها باشد، پیشروی خوب باشد. با ان شاء الله اگر ما باشیم همیشه دربارش به یاردن میدیم. تشکر زیاد. مهمان نوبتی ما هستند حیاتوف شادمان، یوسف گلرزی و نواربردار نجمیدینوف محمد جان. شما رو بر این برنامه خوش آمدید میگوییم. شادمان شما میگفتید که نقش سوداگر رو بازیدید و صورت رجب رو گرفتید در فیلم. مردم با شما چه نظر میکنند؟ البته من رو جدی قبول کردم. گویا که در حقیقت من در حیات همین گونه انسانم. بله. اما در اصل این نقشه که برای من اکمال جمعیف پیشنهاد کرد این اولین نقش بود و با فکرم که از اودش برآمدم که چنین مردم رو خوب قبول نکردن. تشکر زیاد. محمد جان در وقت نوارگیری و چه مشکلی رو براش دید؟ وقتی که ما فیلم رو با نوار میگرفتیم یگان مشکلی نبود. وقتی که قسمای آخری فیلم مشکلی زندگی رو با نوار میگرفتیم در آن وقت کرونا ویروس شد، کارانتین شد، همه جا محکم شد. ما نتوانستیم که فیلم رو سر وقت پیشکش مخلصان گردونیم. همین قدر مشکلی بود. دیگه مشکلی نبود. نه. تشکر زیاد. یوسف شما نگفتید که باری اول است که شما در فیلم یعنی که نقش آفریدید. بله درست است که من در فیلم باری اول بود، نقش اولینم بود. اما پیش از این صحنه‌های حجمی می‌زدیم، مقصد که در روی اکران باری اول نبود. و وقتی که اکمال دعوت کرد با همون فیلم بازی کردن واسه کم ترک برای من هیجان انگیز بود که باری اول است در فیلم کلون. البته باز خوب گنده سریال بود. برای من بازیدن نقش اونقدر مشکل نبود اما هیجانش این بود که من در فیلم کلون بازی میکنم و باری اول. شما خود را چی گونه اسم میکردید؟
албатта як хиҷолат мекашидам ҳар вақте ки дӯсто занг мезадан мегуфтанд ки моро дар ресторан кордо намегирӣ. ман дар онҷо нақши доштам ки дар ресторан қаҳрамони филм Раҷабро дар кор мегирам ба кор. ҳамон вақт занг мезадан Юсуф ту моро дар кор қабул намекунӣ дар ресторанат. Хулоса ҳамтари лаҳзаҳои хотирмон ҳамтари лаҳзаҳо буд барои ман. аз рӯзе ки ман шурӯъ кардам кори санъатро ва нависани сценария ва ҳаҷвҳо ин гунаро бо Акмал Ҷумаев шурӯъ кардам. гурӯҳе кушодем бо номи гурӯҳи Гулрез буд. инам бо маслиҳати Акмал Ҷумаев буд. барои ҳар як инсоне ки масалан бори аввал меояд ҳатман ба як дастгирӣ ниёз дорад, ба як шахсе ки роҳбалад аст бояд ниёз дорад. масалан Ҷумаев аз дасташ омадаро кард. масалан чӣ хеле ки мо ниёз доштем ва кӯмак ниёз доштем, ин кас набор гирифт, фаҳмонд. ин барои мо дастгирии бузург буд. мо албатта миннатдорем, аз ҳамкориам хушҳолем ки ин хел чизо барои мо буд. бояд хай намуд ки синемо муаррифгари ҳар як давлату миллат буда тавассути он давраҳои гуногуни ҳаёту зиндагии мардум инъикос меёбад. аз ҷониби шабакаи Ҷумаев ТВ ба як қатор иштирокчиёни филми мушкили зиндагӣ сипосномаҳо тақдим мегардад. айни ҳол даъват мекунем Акмал Ҷумаевро ки ба иштирокчиёни филми мушкили зиндагӣ сипосномаҳо тақдим кунад. сипоснома дода мешавад ба Алиҷони Зайниддин. сипоснома дода мешавад ба Сулаймон Табаров. сипоснома дода мешавад ба Субҳон Тоиров. сипоснома дода мешавад ба Самандар Ибодов. сипоснома дода мешавад ба Ёров Ҳасан. сипоснома дода мешавад ба наворбардор Наҷмиддинов Муҳаммад. сипоснома тақдим мегардад аз аҳли ҳунар ба роҳбари ин гурӯҳ Акмал Ҷумаев. ташаккури зиёд Акмалҷон. инаи сипоснома айноми аҳли гурӯҳ барои худо. зинда бошӣ. ташаккури зиёд. ташаккури зиёд ки ҳамаи ҷавонуро сарҷам кардӣ. як филми беҳтарин, яъне ки мушкили зиндагӣ офаридӣ. ҳазор ҳама як қарсагей. айни ҳол мо бо коргардони филми мушкили зиндагӣ суҳбат мекунем. барои чӣ ин филмро як серия неҳу 17 серия давом додед? барое ки чӣ хеле ки Алиҷони Зайниддин гуфтак, бисёр комментариёро хондем ва дидем ки мухлисо бисёр талаб карда истоданд. барои ҳамин мо филмро бо давом додем ва гуфта намонад ки гурӯҳи мо, гурӯҳи эҷодии мо бақувват буд ва ягонташ ба гуфти урусо гӯем падвадид накарда омада ба навор гирифтем ки филм 17 серия давом кард. дар вақти сабти ҳамин филм бо ягон мушкилиҳоро барӯ шудед? бале мушкилиҳои мо бисёр барои маблағ буд. мисол бисёриҳо менавистанд ки дар комментариҳои филм ки шумо бисёр реклама мезанен, реклама кам кунен ё назанен. охир мо дигар пул аз куҷо кор мекунем? аз ютуб. аз диско ба мо фоида нест, пирато мебароранд. аз ютуб ягон сум кор мекунем ки ҳамонам 10% масрафи моро мепӯшонад. сезони якум филмро барои чӣ ин гуна тамом кардед? барое ки бисёри филмҳо хуб буд мешавад ва филм вақте хуб буд мешавад дар ёди одамо на он қадар мемонад. ана ман филмро ҳамин тавр буд кардам ки дар фикри одамо монад ва ногуфта намонад ки жанри ин охираш ин жанри фоҷиа мебошад ва жанри фоҷиа ин бояд бад буд шавад. дуюм сезони ин филмро шумо ба навор аллакай гирифтагӣ ҳастед?
не ҳозир мо дуюм сезонашро сар накардем, барое ки ман чӣ хел гуфтам барои маблағ аст ва ҳозир мо набуданд сарпарастоне ки шуморо дар ҳамин филм ҳамкорӣ кунанд ёки дастгирӣ кунанд? не ҳам набуданд, ҳам ман худам ягон бор ба ягон ҷо нарафтам ки мақсад сарпарастӣ кунем. лекин барои дуюм сезони мушкилии зиндагӣ кӯшиш мекунам ки ягон спонсор ёбем ва гирем ин филмро, барое ки бисёр хоҳишмандон бисёранд. ҳатто барои филми мушкилии зиндагӣ мо карта кушодаем. мухлисон, хоҳишмандон ва спонсорон дар ҳамин картаи сарпарастон ба шумо дастгирӣ кунанд ки то ки боқимондаи филмро бале уман маблағи даркорӣ шуд. мо ин филмро шурӯъ мекунем ва кӯшиш мекунем ки дуюм сезонаш ба мардум пешниҳод кунем ва зудтару хубтар шавад дуюм сезон. дар охири барнома як суоле дорем ба алиҷони зайниддин. алиҷон, ба гуфти шумо ин филм давом дорад ё не? филм давом дора, надора не дора, давом дора. чӣ хеле ки акмалҷон гуфта ки спонсор мо вақте ки филма бисёри баъд сиёмка рафт наво рафтан мегира, як одам наметавона зурш намереса ки мақсад ки ин қадар филми калона, мақсад ки ай кисаи худаш пул бита. вақте ки акмал ҳамаи расходҳои ҳамин киноро акмал ба кала гирифтая, мақсад ки як хеле киноро буд кард ки бигем ки бепулӣ мондак да. вақте ки инам зиндагӣ дора, мақсад зиндагӣ дора. вақте ки пула ки спонсорӣ ки накард, вақте кино чӣ хел давом мета. ба ҳамин хотир гуфт ки ҳамато биё мекушем. кино дуюм сезонаш беҳад хуб мегзара. акмал чӣ хеле ки гуфта карта мондагия, ҳатман ҳамун нафароне ҳаста ки мехоҳад ки кӯмак бикуна, яъне ки дастгирӣ куна, спонсорӣ куна, марҳамат ба дастгирӣ кунен. ҳамун нафарое ки мақсад ки айдастшон меояд ки кӯмак бикунанд, яъне ки спонсорӣ бикунанд. фарқ надора кадом ширкате боша, метавонад ки дастгирӣ куна. филми мушкили зиндагӣ ҳатман дуюм сезонаш мебурад. чӣ хеле ки дидем ки ҳама мурдагӣ буд, мақсад ки як бало мекунед зинда шавед. спонсор бисёр шава бо зинда мешавед. вай уҷа бо дуюм сезон секрет дора. иҷара мебурем. чӣ хеле ки дӯстони азиз нагуфта намонем ки спонсор пайдо шава, ҳатман дуюм сезони мушкили зиндагӣ мебурояд. вақт пурқиматтарин барои инсон аст. мо мекӯшем ки сарвати худро дуруст масраф намоем, аммо дар масрафи вақт бепарвоем. гарчанд сарвати гумшударо метавон бозёфт, аммо вақт бебозгашт аст. барои касе вақт намерасад то кори оғоз кардаашро ба анҷом расонад. касе дигаре наметавонад вақти худро чӣ тавр масраф кунад. ашк дар миҷгони як лаҳзабор фурсати умр ҳамин миқдор аст. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки филми мушкилии зиндагӣ аз ҷониби коргардон Акмал Ҷумаев аз рӯи 17 қисм рӯйнавор омад. бояд ёдовар шуд ки зиндагӣ воқеан ҳам пурпечудоби зиёде дорад. то расидан ба қуллаҳои мурод талошҳои зиёд мебояд кард. дар таҳияи ин филм коргардон Акмал Ҷумаев ва дигарон бисёр заҳматҳои зиёде кашиданд. аз ин рӯ хоҳиш менамоем ки ба канали Ҷумаев ТВ яъне ки сарпарастӣ кунанд ки то ки боқимондаи ин филмро ба навор гирифта пешкаши мухлисон кунанд. дар ҳамин ҷо чорабинии имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. ба якояки шумо рӯзгори ободу осуда ва дар корҳои минбаъдаатон бурдбориҳо таманно дорем. хайр, саломат бошед.